Naši učenici, kada završe ovu školu, mogu da se zaposle u privrednim subjektima, što znači u ugostiteljskim objektima, u restoranima, u hotelima i turističkim agencijama. U toku svog školovanja oni steknu dosta prakse. Znači, zavisno od obrazovnog profila, oni su na praksi 1, odnosno 2 dana. Najveća mogućnost zapošljavanja je za kuvare, poslastičare i konobare. Tu su naravno i ugostiteljski tehničari koji su 4. stepen, kulinarski tehničari koji su 4. stepen i oni naravno odmah nađu posao. Što se tiče obrazovnog profila turističko-hotelijerski tehničar, oni se zapošljavaju u turističkim agencijama, u hotelima, na recepcijama i drugim privrednim subjektima. Isto tako učenici mogu da nastave školovanje. Posle toga oni otvaraju svoje objekte i time sami sebe zapošljavaju, ali zapošljavaju i svoje prijatelje, drugove, sve u stvari ljude koji su zainteresovani da se bave ovim poslom, odnosno turističkom privredom. Naša saradnja je izuzetna. Na početku svake školske godine mi potpisujemo ugovor o saradnji. Šta to znači? Znači, mi se dogovaramo kojim danima, u kom obliku naši učenici odlaze u te objekte. Naši profesori redovno obilaze svoje učenike, razgovaraju sa zaposlenima koja su znanja stekli, koje su veštine stekli i na taj način od privrednih subjekata dobiju povratnu informaciju šta su i koliko deca naučila. Oni su stvarno dosta zadovoljni, čak što više mnogo zadovoljni. Iz kog razloga? Dešavalo mi se, na primjer, da vlasnik hotela dođe i kaže ja bi zaposlio to dete. Čim završi školu, ja bih ga zaposlio odmah kod mene da radi. Znači, deca zajedno sa poslodavcem stiču mogućnost da se odmah zaposle. Kada su oni ovde, oni su sa svojim nastavnicima, sa svojim drugovima, prijateljima, onda je to nekako drugačije, malo je atmosfera drugačija, a kada su u objektima, oni konkretno moraju da pokažu da izbace gotov proizvod. Ako spremaju neko jelo, znači gost neće da čeka, on mora da dobije to jelo, ne može da kaže profesore šta ćemo, kako ćemo, naravno tamo ima mentora, ali to je sve drugačije. Znači, stiču izuzetna znanja, baš na taj način što odlaze u objekte turističke privrede. Ranijih godina dolazili su iz turističke privrede, ne samo grada Niša, nego i okoline, i jednostavno bili su zainteresovane za učenike koji bi radili u njihovim objektima. Ja sam završio ugostiteljsku turističku školu u Nišu, nakon koje sam stekao dovoljno znanja da mogu neku osnovu, da mogu da upišem fakultet u Beogradu. Obe obrazovne institucije zajedno su mi pomogle na ličnom usavršavanju na stručnom polju kako kulinarskog tehničara i struke kuvarstva, koja je moja primarna struka, tako i na nekom polju menadžmenta, jer smo prošli svašta razne neke delove i segmente u poslovanju restorana u Srbiji i u inostranstvu. Prvo zaposlenje je bilo u Nišu, u nekom od restorana u kojem smo obavljali praksu. Nakon toga, nakon odlaska na fakultet u Beograd, sama situacija i studiranje, taj neki studentski život ne primorava vas, ali je dobro da nađete neki posao koji vam pored džeparca služi i za opet neko lično usavršavanje na polju kojima se bavite. Jeste ovo bila moja ideja, ali zahvaljujući ljudima i mojim prijateljima, kako sa fakulteta, tako i srednje škole, koji su mi pomogli idejno i tehnički da pretočim celu tu ideju u viziju. Naime, nakon završetka fakulteta
zapravo dok sam bio još na završnoj godini, ja sam se vratio u Niš i rekao ok, možda je dobro, možda Niš ima dovoljno prostora da se nešto ovde pokrene, što još uvek nije postojalo. Tako je nastala inicijalna ideja o Buritu i sve to krenulo, niko nije tražio sad prostor da bi mi krenuli taj biznis, nego je jednostavno ideja pala na pamet, prostor sam od sebe izletao preko interneta i krenuli smo u realizaciji cele te priče. Pa sada možemo da se pohvalimo da nakon godinu i pol dana poslovanja imamo dva ugostiteljska objekta, jedan je u tržnom centru, drugi je u centru grada i zapošljavamo preko 23 stalno zaposlenih radnika, a imamo još nekih 20-ak eksternih saradnika koji povremeno ili periodično potpomažu rad, da li to bio svet dizajna, fotografije ili neki stručni saveti u vezi samog ugostiteljstva. U školi Mode lepote imam više zanimanja i to su zanimanja na 4. i na 3. stepenu. Imam 3 područja rada, radi se o zdravstvu i socijalnoj zaštiti u okviru kojih školujemo kozmetičke tehničare kao zanimanje na 4. stepenu i masere i zdravstvene negovatelje zanimanje na 3. stepenu. Potrebe za ovim zanimanjima su velike i stalno smo u kontaktu sa kozmetičkim kućama i kozmetičkim salonima. Što se tiče drugog područja rada, radi se o ličnim uslugama, to su zanimanje, do juče su bili, znači do prošle godine su bili odvojeno, posebno muški i posebno ženski frizeri i imao sam pedikire, manikire. Ove godine te generacije izlaze, od prošle godine su reformom Ministarstva prosvete spojeni su, sad nemamo posebno muški, posebno ženski, nego su samo frizeri. Potrebe za frizerima su velike i dobijamo informacije preko Privredne komore sa kojom sarađujemo dobro i preko predstavnika u regionalnoj privrednoj komori da su potrebe za negde od 50 do 60 frizera bi trebao da godišnje da uposlim. Mi školujemo ukupno 45 frizera i 5 pedikira, manikira, tako da možemo to da pokrijemo. Jedini je problem što ne nastavljaju sva deca posao u struci za koju su završili. Pošto mi kozmetičari imamo zadnjih 7-8 godina u školi, ranije su školovani u medicinskoj školi, pa smo uveli područje rada, zdravstva i socijalne zaštite, tako da u školi školujem 4 zanimanja zdravstvene struke, znači medicinske struke. Radi se znači o kozmetičkim tehničarima, čiji smo salon opremili pre 7-8 godina i opremljen je savremeno sa savremenim uređajima i kabinet je za primer. Prošle godine smo opremili kabinet za zdravstvene negovatelje, pošto su to zanimanje koje školujemo zadnjih 3 godine, i imamo kabinet opremljen za masere, znači nekih 5-6 godina. Tako da su kabineti dobro opremljeni, ne kažemo da ne mogu da budu bolje. Upisala sam 3-godišnju školu za pedikire, manikire u Džamiji i sa namerom da otvorim kasnije svoj kozmetički salon koji ću imati i koji sad imam. U školi se, kako se zove, pored osnovnog znanja koje imamo i dosta prakse koja se održavala u salonu gde imaju svoje mini kozmetičke salone i održavali smo u razne salone, znači gde su nas pozivali da odemo tamo na praksu gde su oni imali već nekog pedikira, manikira. Tako da škola od 3 godine zasniva se na više prakse nego što imate teoriju i učenje, što je to nama bilo i super za kasnije da možemo da krenemo da radimo. Posle završene 3-godišnje škole sam odmah krenula da radim u kozmetičkom salonu. Posle mesec dana neki sam krenula da radim u kozmetičkom salonu gde sam radila 6 do 7 godina, 6,5 godina otprilike sam bila tamo. Posle toga sam rešila da otvorim svoj kozmetički salon. Bilo je naporno, bilo je teško, bili su i usponi, padovi, ali posle 10 godina isplatilo se naravno da ovo što sam otvorila i posle 10 godina i dalje, evo tu smo gde smo i to je to. Meni je bilo potrebno i prošle godine 2 pedikirke koje sam jedva našla, u stvari ja sam našla jednu iz škole isto po preporuci, koja je sad ovde kod mene radi, trenutno je na godišnjem odmoru, ali je mnogo teško jer većina devojaka koje završe tu školu
krenu da rade nešto drugo što nema potrebe. Ovo je stvarno vrlo zanimljiv posao, tako da stvarno nema potrebe da bilo šta drugo rade. Eto. Pravno-poslovna škola Niš je srednja stručna škola u području rada ekonomija, pravo i administracija i jako nam je bitno karijerno vođenje naših učenika, to jest zadovoljavanje osnovne funkcije srednjih stručnih škola, to je zapošljivost mladih ljudi po završetku srednje stručne škole. Najviše naših učenika odlazi na pravni fakultet, ekonomski fakultet zaštite na radu, zatim filozofski fakultet i na ostale fakultete, iz prostog razloga što i sistematizacija radnih mesta u mnogim kompanijama, u bankama, osiguravajućim društvima je takva da se traže ljudi sa visokom stručnom spremom. Mislim da treba da se radi na tome sistemski, da mnoge poslove mogu adekvatno da obavljaju i ljudi po završetku srednje stručne škole. Mislim da je tu šansa za povećanje zapošljivosti mladih ljudi. Prateći dalje tok ili karijeru naših učenika, vidimo u posljednjih par godina da samo 5 do 6, 7% naših učenika zapošljava, a da većina njih nastavlja školovanje. Naši učenici pre svega mogu da nađu svoje mesto po završetku četvorogodišnje škole u sudovima, u javnoj administraciji, u matičnim službama, to su pravno-poslovni tehničari. Zatim, tehničari zaštite od požara nalaze svoje mesto u profesionalnim jedinicama MUP-a, u jedinicama za vanredne situacije, u kompanijama koje se bave obezbeđenjem i tako dalje. Poslovi administratori pre svega rade na samozapošljavanju i zapošljavanju pre svega u privatnim kompanijama, a finansijski administratori, dosta njih rade u svojim porodičnim firmama, oni su klasične knjigovođe i u kompanijama gde je neophodan, da kažem, finansijsko-računovodstveni posao. Privredna komora u stvari predstavlja jedan katalizator, nešto što pospešuje odnose između obrazovnih institucija i privrede. To jest pokušavamo na najbolji mogući način da ubrzamo proces prilagođenja obrazovnog sistema koji po definiciji je spor i inertan, da ga ubrzamo tako da što je pre moguće odgovori na promene koje se dešavaju u privrednom sistemu. Mi smo svedoci da je ovaj naš region i grad Niš ima mnogo novih investitora, novih firmi, industrija se na sreću ubrzano razvija i zbog toga je potrebno da se sve to isprati i sa strane obrazovanja kako ne bi došli u situaciju da imamo potencijalnu radnu snagu koja je završila pogrešne profile za zaposlenje, a da privredi nešto drugo sasvim odgovara i onda posle prelazimo u neku vrstu ponovnog obrazovanja, duplog obrazovanja, što sve predstavlja ozbiljan trošak. Mi smo u proteklom periodu imali više tih akcija, odnosno više situacija u kojima smo i anketiraju privredu oko toga šta im treba, to sve dostavljali školskoj upravi i svim školama koje su bile zainteresovane, a naravno tu je bilo i dualno obrazovanje, tako da uspevamo polako da dovedemo situaciju na onaj nivo koji je u stvari potreban.